Maruoiba pau Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhala na luchengduna ngase lengak na sinduna lamyanba hizam irabot ki chamakun mapan suba mapok numit thoram pangthoktuna lamyanba sigi mafamda awangba thakte kai khumnabu utkre Sin Kuki narco terrorist singbu Manipur ki tanthokpagi mahut India lengak na themduna thamliba sigi nunggi oiba wahanthok adu leibak miyam da mayak sengna khanghanbiu haina lintoki convener Laisram Siam Khuman na hangdaklei Lamyanba irabot ki wakhalol amadi mahakna leibak asigidamakta lauramba thodang seng asigi mirol na samada sama matung inbang ngamdrabaso khara makhai di thamoi sengna tawba ngamnabu honamina se haina Rajya Sabha ki MP Lesemba Sana Jawbuna miyamda apil tawraklei amadi civil dress tami phaba lakpani haiba security force singna tonglakpa car ani miyamna akai atoi thon khibaga loinana mathak makha onthokkhre Kuramjari ISCOM MANIPURI pau meeting tabiri bakhwai punamak putaram noksari hauji pau sandokna pizari Lamyanba hizam irabot ki sama kun mapan suba mapok komona lakpada jananeta irabot de lisingani kun manga gi thoram ngase Manipur lengak na sinduna imphal west district ki thangwaiban lila singh khongnang khongda leiba irabot square da Manipur ki governor Ajay Kumar Bhala amade maruoiba mithunglen kayaga loinana singlemna pangthokkhre Thoram the Governor Ajay Kumar Bhala, Speaker T.I. Setyabrata, Rajya Sabha ki MP Lesemba Sana Jawba, Hanagi Chief Minister Nongthombam Biren Amade, MLA El Susindro, Sheikh Nurul Hassan Amade, Thongam Santi Yauna Atay Maru Oiba Miktulin Sinna, Irabot Square da Leiba Jananeta Irabot ki mitamda, Laisu Katuna Ikai Khumnaba Utki. Sin Kuki narco terrorist singbu Manipur ki tanthopagi mahut India lengak na themduna thamliba asigi nunggi oiba wahanthok adu leibak miyam da mayak sengna khanghan biu haina lintoki convener Laisram Siam Khuman na phongdoraklei wafam asing asi Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi meeting makhada lamyanba irabot ningsing thoram observation committee lintok na sinduna Palace compound label lamyan basanglen da pangthokiba thauba singna kathoi haiba hiramda thabu mama supna satharakpa lamyan bahizam irabot ki samakon mapan rak subaning sing thauramga mari leinana mahakna phongdokhibane lintoki convener Laisram Siam Khuman na makha taraduna lamdam asigi leiriba lukhuding makna matta oina punsinduna aikhoina thamliba pandamadu yauna bakanna khonaduna laklei adubu magi oiba thabak thoram maduda Thoda sing da su adumak sathaduna su laknare hariba asida miyamna lup sing ase tokhai tanabagi mawongda tokhai tanabagi mawongda ubane loinana India lengak na Manipur da thokliba irang asigi matangda kuki amadi maitai furup ani gi mihut sing kauduna wari sanariba si wahanthok leite haiba yai amade Sin Kuki narco terrorist singbu Manipur gi tanthokpagi mahut refugees sing asibu India lengak na themduna thamliba asigi nungi wahanthok ase leibak miyam na mayak sing na khanghanbiu amade lamdam asigi yai fanaba ta khonaramba lamyan bahizam irabot na miyam da piramliba pauzil kaya ama aikhoina sahi lisang sitna nainaduna mahakna lauramba thodang kaya adubu ngasigi mirol singna inba ngamnaba haiduna su kanna khonaduna laklibani hairiba lamyan bahizam irabot asigi ningsing thoram pangthoktuna lamyan ba asigi photo da miyamna leishu katuna thoram pangthokpagi mahutta lamyan ba asina pamjaramba singadoi khoina sangsin bahaiba asisu yamna mathau tai haina su phangdokhi ngasigi thoram aduda PPCM ki convener oinam premjet lintoki convener Laisram Siam Khuman lintoki ko convener Konthongzam Thoiba Mitai Khunja Mayung Gopen Luwang amade YTK na presidium member sing oina saruk yakhibaga loinana Laikhidraba lamyan bahizam irabot ki saktamda laishu katuna ikai khomnabasu utkhe Yam hard patu patorok pasida India government na yingdo lebo makhoi dan free hand thab kaya ama tawri basina takodi akoi India government se ngasigi thoi bag kaisi sasida makhoi part amani makhoi na kuki amasung maite ki civil society kauraga yasina na bukhona ba haiba sida makhoi na lawri role si lali makhoi masana akoi leiriba constitution ni matungina constitution ni matungina ko chin ku ki narco terrorist refugee singa se takthuk ki bagalo na manipuri
चिक्पा शांति ओइबलमदम मा ओहेननब हुनगदबनी हाइबसी लमयान बे इराबोन खलंबा मानब खुनाई सखतपा अमसु इंगतप खुनाई रुगी वखलो लमनी हाइब कोचिन आइना थमजनिंगि मसी पांथोंनब होनब कांदा अखोइगी लैरिबो लमदम जी प्रजा सिंग राज चिवाला सिंग खुदिगमकनसु अखोइ इंडिया गवर्नमेंट मखोइन चथरिबा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से यानिंगदे हाइबसी सब चाना अखोइ खुंगम चेद लेमिनदुना अपुनब मणिपुर मो हेन मिनसी हाइब वफम जे थमजरी lamyanba irabotna khalamba wakhalol amadi leibakidamakta lawramba thaudangsing adu samada sama yoba ngamdrabasu aikhoina tara kunmukta oirabasu thamoi singna yoba ngamnabu khonamina si haina Rajya Sabha gi MP lesemba sana zawona phongdorakle wafam singa si Palace Compound leiba Maharaj Buddha Chandra College gi holda isane sabu kallasi tungi mirol gidama haiba thimda irabot dega mari lenana kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki marks na senduna Thasigi tang tara maridagi hoduna satharaki bani suba Kimak State Level Inter School Manipuri Dance Competition listing ani kun manga gi sarukamo aina Grand Finale round pangthokhibaga loinana ani suba Kimak's Felicitation Ceremony listing ani kun manga gi thoranga mari lainana pawmi singa unaba amada mahakna phongdokhibane Rajya Sabha gi MP lesemba sana jawbana makha taraduna lamyanba irabot mapok numit ka mari lainana Kimax na sigumba school gi thakta satharakliba dance competition asi yamnamak afaba khongthang amani haina lawi lamdam asigi haurakliba naha singda lairik khakta tambiba khaknatana isai amade sana khotnabana singba tongan tonganba lamda leibak kini haiba wakhalolda mamang thana hapsin bagi matam oire amadi hauzik manipurda oirakliba phiba masida ikhoigi arangba tungi mirol ama semsi hairabadi inkhalakliba naha kayada laibak ningbagi iholasi chelhanba mathau tai haina phongdokhi ngasigi thauramasida lamlai esigi MLA case ibomsa Department of Arts and Culture Government of Manipur gi Joint Director Mrina Shri Mairembam Manipur State Kala Academy gi Deputy Secretary DDM Kishan Kaisam Rajumani Ultra Sanglen Sana Konungi Angom Ningthau Angom Poiraiton amade Kimax ki President Ningthauzam Azit Kumar Namaru oiba mithunglen sing oina saruk yakhe ngasigi thauramadu ki sarukama oina tongan ba school dagi lakpa mahiroi sing saruk yakhe school da karida parada magi larik yaubuduna ta kogi habak kuding makta hiram kuding makta sanabado oro jagoi do oro isai do oro or any mana tawbu kuna maktu da kogi laiba ki haba potsa masi kogi mang tharada kogi na sing hap kogi matam ore maram di hoje kogi manipur ore ba kibam sira kogi tungi future sa adana arang ba future ma thamsi adu nuai ba future ma ko sem chi ha kogi yumbi oga do riba kogi yumbi oga do riba kogi sa sing naha singcha aja koi nationalism gi hamoi sana mai bang su bi du mai hul hap ka di koi manipur sa koi future sa ya apaba bright future ma koi gani ha bi wakalo do ngon da lei jai siliba thawam si ya na matang sai omsung maram sai ka mani lo chingda ngang ba aduga ka bu nu ya da si bi khut ka hamoi ga manaba aduga lamjan ba du na khalam ba du koi mana tawam ba du mana khalam ba du ko sama yogom da ba da hamoi sana ko tara dang gi kundang di yong pala ko khali aduna koi guang ba di pangang ngang laiba musiba laiba kiwa du to ko pa di madu wat na dum wi ai samak sungai ko mi ngak na te do masi koi gi sada lamyan ba di matau se koi sama yogom da ba tara kundang gi koi thamoi se hap se nai ma sa to Amaromda Manipur gi miyam na lamyan bahaina sakhang na riba lamyan behezem irabot ki sama kunma palak suba mapok numit thorom ngase All Manipur United Clubs Organization amuko amadi Thangmoiban United Club TUC anina khusam naduna Thangmoiban da leiba cherau singda khiliba hezem irabot ki mitamda miyam na hailai katuna ikai khumna utke ngase gi thorom adu da amuko gi President Sanjoy Sorokhai bam na lusingduna Miyam na lamyan ba sigi mafam de kai khumno utke loinana tongan ba furuf kaya gi miyoi kaya na susairaw singda laktuna kai khumno ulakhe thauram aduga mari leinana amuko gi President Sanjoy Sorokhai bam na hai lamyan ba asidagi ekhoina tamjaninga hiram kaya amal leiri mahak na ningzaram ba manglan haibadi awat apalaitana masana maromdom lepsaba ngamna bukhona ba kana amatagi makhada mikha pondana leiningba Pamba singthaningai oiraba misak amani mahakna pamjaramba ningtamba haibadu ngasigi khunayasna kaufam thokte haiki akhoi lusing pure na sigmun numit asida akhoi amuko gi mage degi akhoi na leba akhoi chami leba mage degi akhoi na angam khara mating akhoi na
थमोई सेंगना लेसु खर कसर निसिंग जबनी मसी यामना चमना कप चमबदि मालगा थमोई नुंगा आर्थ यामना मगुल लेबा पोनी मरमदि अखोइगी लुसिंग पुरेन असे महा असे 19 कनोदा अखोइगी 40 की आइकी अक्टोबर की तांग मबन अंडरग्राउंड तागी मिसक अमने महा असकी तमजनिंग हिरम खुदिमदा सानाबदो ओरे नाइतो ओरे मागी खुदिमक्ता महाना महाकी मंगलांदी मणिपुर से सेल्फ डिटरमिनेशन मरुंदु मिंग तंबा लेबा अमा कनागी मखादा लोई चंदबा लोई मखादा लेतबा अदुम प्रजाना शासन तोबा डेमोक्रेसी ओबा अमा महाकी ड्रीमनी महा बॉम्बे अमदी कलकत्ता दा कम्युनिस्ट की मीटिंग क्या यावकी अदुग लोने कसार मीटिंग क्या वोट लेके मिसमनी अदुग महा से मागई खुदिमक्ता महा अवाज थे क्या खलक थेनरगसु खुनाय सिगदमक्तदी कथुपदा हनवा लेतना कथुपलमदना ngasi मिरोन अखोना अखोगी इबुदो अखोगी लुसिंग पुरे सेबो अंगम सदांजलि खर कटपगलेना अखोगी महान पमजरिंग निंग तंबा महान पमजरिंग सेल्फ डिटरमिनेशन अदो ngasi खुनानि कौफम थोकते आसाम की खोजाई नंदपुरदा पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम PAWF मणिपुर मणिपुरी वुमेन लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अनिना खुसमनरगा चामकुनमापन सुबा लमयान बहिजम इराबोट की मपोक नुमित निंगसिंग थौरम ngase पांगथोखिबगा लोइनना फोरम असिना सही खुदिंगी लमयान बा इराबोट निंगसिंग थाबुंगी मनुंग सन्ना पीदुना लाकपा लमयान बा इराबोट लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड लिसिंग अनि कुनमंगा सकनाइरबा मियोय अहुमदा पीदुना इकाई खुमनब उतख्रे चाहिए से योइना खोजाइदगी सोशल एक्टिविस्ट थांगजम इराबोट सिंग अमसुंग सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट लाइटोनजम आखाम अमदे मणिपुरदगी सकनाइरबा अइबया स्कूल खोयरकपमदा पीदुना इकाई खुमनो उतखे एवार्ड अदुदा सेलोइना लोपा लिसिंग मंगा शॉल साइटेशन अमदे मेमेंटो अममम याउरी फोरम असिगे असिस्टेंट सेक्रेटरी ओइरिबा लाइमुजम प्रप्ता सिंह अपोकपा लाइमुजम श्यामो सिंह तेंथा खोंगबाल द लेबना महाकी लेखिद्रबा मचनुपी लाइमुजम नाउतोंबी देवी की मिंगदा डोनर ओइरिबा एवार्ड ने मियांगी लुचिंग पुरे लमयान बहिजम इराबोट की चामगा कुनमापल सुबा मपोक कुमोन लाकपगा इरोइनना इरमदम कंगलेपाक असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप कांगलुप खुदिंगमक्ता लुचिंग पुरेल ओइबिरमबा रिवोल्यूशनरी सोशल एक्टिविस्ट असिना सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अमने एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की लौरंबा थौदांग सिंग अदु निंगसिंग मिनबा तंगाई फदबा पुंजा अदु यौरकले हाइना लोना थिंख्रबा लालहौलो केसीपी ताइबंगन ग्रुपना थादोरक सेरोल मदा खंगलकले लोबसगी चेयरमैन ताइबंगन बगिना खुयेक पीदुना थादोरक सेरोल मदा लमयानबा सिना सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट अमा इरमदम कंगलैपाक असिगी दमकता सागत पिरंबा लिकलम मदुदा अमतो ओइना पुनसिनदुना चटमिनबा मतम ओइरे हाइरी ngasi shurol aikoina subnatagi lamyanba hizam irabotpu ningsingba oina harau kumai amagoma madi mahaki mitam amadi ningsing khubam singda numit asi khakta da hai laikatpa leibak ningba khakna leibak nungsiba amani amasung lamyanba hizam irabot ki singba sanbiram laba pakhong asi karamna fongani haibadu thamoi sengna kathokpaga yeknaba sing thengnabada thawai pamudana kathokpa mathau tai haiba wafam su thamlakle जननेता हिजम इराबोट की मपोक कुमुन का मरी लेना अरामबाई तेंगोल यूनिट 48 सगोलबन अमदी तोंगब्रम लेकाई यूथ फोरम नखुसम नदुनंगासी तोंगब्रम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा आंगांग सिंगे ओइबा पेंटिंग कंपटीशन अमा पांगथोखरे पेंटिंग कंपटीशन अदुगा मरी लेना अरामबाई तेंगोल यूनिट 48 की वंगांगलोई मैस्नाम विक्रम सिन्हा हाई जननेता हिजम इराबोट की मपोक था सिग मरी लेना अरामबाई तेंगोल यूनिट 48 न कोनबा मफम क्यादा अमोट अकाई सिटपा सेंबगी थबक थौरम कया सुपांगथोखी परिंग नाइना सथरक पथौरम असिगे सरुकमा ओइनंगासी नर्सरी दगिना क्लास 10 फावगी महिरोय सिंगे ओइबा पेंटिंग कंपटीशन से पांगथोकपने पेंटिंग कंपटीशन असिगे मरु ओइबा पांदमदी पिकलिबा आंगांग सिंगदा एखोगी नाट चटनबी अमदी मरैबाक निंगबगी इहुल अमा पोखनबनी हाइना महांगना मखा ताखी चामगा कुनमापन सुबा जननेता हिजम इराबोट के बर्थ एनिवर्सरी का मरी लेना असी अचंबा आंगांग सिंगे ओइबा पेंटिंग कंपटीशन अखोई यूथ फोरम तेरा तोंगब्रम लेकाई मैरा पाइबी तेरा तोंगब्रम लेकाई मदी यूनिट 48 सगोलबन की अखोई अपुनबा पुनमिनरगा ngasidagiना नुमिनिनी ममांगदे चथरकपा सोशल सर्विस लोइसलाबा मतुंगदा हुमनी सुबा नुमिचिदा आंगांग सिंगी ओइबा नर्सरी टू क्लास 10 फावबगी ओइबा लाई येकपै चांगदमनबगी थौरम मसामा पांगथोक सबने
masi taseng akoina painting competition asida akoina angangsingda inkhalaib angangsingda pinning ba paudam masi angangsingda akoina pijari ba painting competition asigi theme su kogi socio culture ga mari leina ba amadi patriotism akogi leibang ning bagi ithin ase sigi kitang mami kitang tahan bang ngamgadra na adugi pandam da akoina ngasigi painting gi kaino si sinjabane masida thawai yauna lakpiri ba khoi ngasi je satra sahumuki mathaktane kaino ngasi sangdam nabada sahu yabiri se Zananeta Irabot Memorial Trust GMET Jiribamna Sinduna Sahi Khudingi Pangthoktuna Lakpagum Handak Sahigi Oinasu Lamyanba Zananeta Hizam Irabot Kisa Mukun Mapan Suba Mapok Kumon Thauram Mapung Phana Pangthokre Ayuki Matamda Miyamna Babu Parada Leiba Irabot Complex da Leiriba Zananeta Hizam Irabot Ki Mitamda Laisu Katuna Ikai Khumna Butki Thaurangi Makhasa Tharapoina Mahayoi Singh Yauna Puna Contingent Kuntaret Amadi Cultural Troupe Kaya Yauna Zananeta Hizam Irabot Ki Mitamda Ikai Khumna But Poina Mars Pass Satuna Ikai Khumna Butki Loinana RK Sanatombi Vidyalaya Devi Gi Auditorium Hall da Mapung Oiba Thoram Pangthoki Athoi Bamitungi Warol Piratuna Hanagi MLA Biren Singh na Haikibada Manipur da Hozik Thokliba Irangase Laipokni Hainariba Lamyanba Irabot Kumba Lusingba Ama Leiram Labadi Thoklam Loi Masi India Amadi Manipur ki politics na divide and rule amadi impeachment policy na matek harau handuna Manipur ase kangkhong saihanba ama ohenbani haiki ngasigi thoram parengi sarukama oina pangthokhiba Mars Pasta makong mathang takraba singda manamathum yanthokhi amasung paumi singbu ikai khumnabu utpoina jimet ki maikai de guest tamba khudol kya sutam khi Irabol Day Observation Committee Wangjing Tentha AC na sinduna ngasi Wangjing Mandal Office Complex da Lamyan Behizam Irabot ki sahija mukun mapan suba mapok numit thorom pangthokre Wangjing Tentha AC ki tongan ba khulsingi miyam na tenpot lan ba lakpaga loinana pangthokiba thorom gi manung sanna Wangjing New Market da leiba Lamyan Behizam Irabot ki mitamda miyam na laikatunai kai khumna mutke ngasi ki thorom aduda Wangjing Tentha Kendra Development Committee Advisor Singh retired ARCS Kundrakpam Maniton, retired senior lecturer S. Sauba Singh, L. Brajeshwar, S. Kesho, Irabol Day Observation Committee Wangjing Tentha SG Chairman T.S. Ibocha, Faudendagi Senior Citizen M.D. Abdul Samad, Langathel ZPG ex Pradhan P. Birenzet, Social Activist H. Robindro Amadi, T.S. Hemobina, Maru Oiba Mitunglen Singh Oina Saruk Yakhi, Irabol Day Observation Committee Wangjing Tentha SG Convener Thangzam Brazakishorna, Nungi Oiba Warol Piraduna, Irabot na Horakibaki Punsi Wari Amadi Ngasigi Oirakli Balamda Masigi Fibongi Matangda, Miam the Sugai Napautan K. Amade, Ngasigi Wangang Loy Singna, Irabot Pu Karikitamak Ningsing Libano, Mahak Pu Ningsing Laga, Ikoina Karitam Zabai Yabagi Haibagi Matangda so, Wafang Kia Fongdok Naki. Sahi Kuding Leptana Pangthorpa Thoramamo and Lamyan Behizam Irabot Kisama Kurmapan Subama Pokomon Ningsing Thoranga Marilanana Taubalama the Yaripoki Mafam Kiada Lam to Sengdokre, Loinana Midangi Matamda, Maira Tanba, the Iraboki, Mamida, Leshuka Tunekai Kumnabo Pagitorum Supang Tokna Gadori. Ngase Ayu Angan Bada, Kekru, Yairi Club, Yaripok, Case YCY Nasinduna, Clubastina Konva Mafam Singdamadi, Kolgi, Crematorium Yauna Lunana Tamnabagi Pandamda, Lam to Sengdopagi Thoram Pangtoki. Lam Sengba Duga, Mari Lainana, Kekru Yairi Club Ki, General Secretary Chakpram Brozena Fongdora Kibada, Laikidraba, Layoi Krabalamyan Bezamira Bona Satlamba Wakalol, Sing Adubu, Tung the Horakliba Naha Singda, Ningsing Hanabagi, Pandamda, Lisang Sidna Jahi Kudingi Pangtok Don Lakbukung Sisu, Lamyan Basigija Mukunma Panrak Subama Pokumon Thoram Numin Asida, Lam to Sing Mugi Thoramasi Pangtok Pane, Numidangi Matam the Suk Labasina Koliba Mapam Singda, Maira Than Gani Amadi, Irabot ki photo da Miamna Lake Shukatuna Kai Kumnabasu, Utpagi Thoram Supang Tokani Hairi. Lamyan ba Irabot ki Sam Kumapan Subama Pokumon Thorongasi Salai Kanba Lob Sisigi. Mityang Makada Ukhongsang Unit the Leba Salai Eco Tourism Park the Leba Lamyan Basigi Mitamda Ikai Kumnaba Utpagaloina na Pangthokre Thoromaduda Lobasigi Chairman Salaicha Laichombam Gopal Amadi Ukhongsang Unit ki President Salaicha Senyai Anina Lusingduna Lamyan ba Irabot ki Mitamda Haikat Lekat Tamdune Kai Kumnaba Utuna Haudokhi Loinana Atopa SKL gi Unit Singdagi
लेंपीरक्पा सलाइचा सिंगमदी अहल लमन क्या सुसरुक याखी थौरम असिदा मणिपुर गिदमक्ता लमयानबा इराबोटना लौरंबा थौदांग अदुबु नौहौना निंगसिंगदुना थौपांग मिनबा मतम ओइरे हाइरदुना चेयरमैन सलाइचा गोपालना वाफम क्या फोंदोखी अनौब खोंथांग BLF खुनफमना लमयानबा हिजम इराबोटना लुबनानबा नुपि सिंगबो वांगबा थाकते kai khumnabiramba dubu ningsingduna nongmagi oiba lamtu sit sengmagi thoramama malom chingfu road amadi district middle road ta pangthokre Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM gi makhada semkiba nambol block ki manung sanba anauba khongthang BLF nasinduna pangthokiba social service ta tuda anauba khongthang BLF ki president W Ibes Taubi Coordinator Huidrom Ratan Vice President Thiam Inau Secretary Warepam Sujina Treasurer Kanguzam Sangita Susaruk Yaki Treasurer Kanguzam Sangita na Fungdo Kibada Lamyanba Hizam Irabot na Nupisimbu Awang Batak Tapukatna Bukhotna Biramba Lunanba Saukat Palamdam Ama Oiba Pamzaramba Aduwi Kai Kumna Mutuna Ngasigi Lam Tu Sit Seng Bagi Toromase Pangtokpani Haiki Lamyan Bazaneta Hizam Iraboning Sing Toranga Mari Lenana Nomagi Oiba Social Service Game Ama Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Gi Makara Stem Kiba Mangalebi BLF Utlaw Nambol Block na Sindunangasi Utlawda Pangtokre Tauramadu the Nambol Block Cluster Coordinator Anju Shri Yumna Mangalebi BLF Ki President Laisham Binasaki Secretary Shawrak Pamrani Balana Lusingduna Lamyan Behizam Irabot Ki Mafamda Laishukat Kiloinana BLF Utlaw gi makhada leiba office ke koiba madi utlaw IVR gi naketa lamtu sit sengdokhi mangalai BLF ki secretary Sawrak Pamrani Balana Fongdokhi bada lamyan ba hizam irabot na lubanan ba haksang phaba sakhat pa khunaya ma pamzaram ba dubuning singduna madi maha ki kathokpa du ikai khumna utuna ngasigi thoramasi pangthokpani haiki Sama Kunmapan Suba Lamyan Behizam Irabot ki mapok kumun thoranga mani lenena All Maitai Pangal Youths Association Ampiana Pangthokiba Mini Marathon Race First Village Level Knowledge Competition listening ni kun manga gi mana yanthokpa amadi Open Gym Sangabagi Thoram Ampia amadi Manipur Youth Student Union Maishuna Sinduna Kwakta Khuman Public Pond Mapada ngasi pangthokre thoramadu da ngasi Run for a drug-free zone haiba Moirang Lamkhai dagi hauraga lamzeloi cha maga taruk na saruk yaduna kwakta Khuman Public Pond phauba chenkiba mini marathon haukiba thasigi kuntareta pangthokiba kwakta da leiba mahairoi singyoiba first village level knowledge competition listing ni kun manga da makok mathang taraba singda selgi mana citation memento pituna pungning thogat khibaga loinana saliba chahi sida class 10 amdi 12 da kwakta gi oina khwaidagi mark wangna fanglakhiba nupa amamam Amadi Nupi Amamamda Silgi Mana Citation Memento Pituna Pungning Thogatki Thorongi Sarukama Oina Kwakta Dagi Net Amadi PhD Fanglaklaba Mairoi Singh Amadi Thoidokpa Thabak Toba Singh da Silgi Mana Amadi Citation Memento Pituna Pungning Thogatki Thoramadu da Sifke Soina Sarukya Kiba Moirang NC ki MLA Thongam Santina Haikibada Manipurasi Awaba Kaya Mayok Nariba Kaya Hauzik Thingnari Bapibam Singasi Lamyan Behizam Irabot na Pamsaram Bawa Khalol Aikoi amata oina punsillaga amata oibagi saktam sagatlaga Manipur maset tagadaba kaitharakadaba lakadaba kaya awaba kayadagi kalasi haiki Janidata Erabot ki magi wakhallon magi vision do ngasi leiba koi khulai se leiba aikoi pulabakna magi wakhallon amadi magi vision do aikoi de satlaba aikoi de leiraba magi wakhallon do aikoi de pure satpa gumlagadi ngasi aikoi khunai da masoi ta che sumta tar moi sini ai dai jani gibs aduna hojikti aikoi punchen bamba tam yore aikoi de masoi le aikoi nobu gi Manipur sama se lekha taradi aduna aikoi Magnum the Socket Rumla Sanction Chi Abdi Manipur Kulai Kanchi Aragadi Aikoi Jananeta Erabotki Magi Wakalon Punchin by Basila Aikoi the Sapsana Tabaga Aikoi City Punchin the Gibatablu Yore Jananeta Erabotki Wakalono Aikoi Pulano from to E Amadi Magi Bizendo Aikoi Pulo income to E Harrisini Lamyan ba Hizam Irabot ki sama kunmapan suba mapok kumon thorong asi pangthokre Singjamai Block Congress Committee na sinduna Green Singjamai Campaign haiba banner gi makhada Singjamai Ima Kaithal da pangthokiba thorong maduda MP Angomsa Bimol Akoizam
खुंद्राकपम एससी MLA TS लोकेश्वर मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की PCC मेंबर ओइना रोमेन सिंगना लुसिंगदुना हिजम इराबोट की मितमदा मियामना लैकतुने काइखुमना वोटखी तुंगदा मियोय समगा हेनबना सरुक यादुना बाइक रैली अमा सुसतखी रैली अदुना तोंगान तोंगानबा पीस अमदि सौखटपगी पाउजल पुदुना सिंगजमई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना लैबा तोंगान तोंगानबा लंबी सिंगफाउदुना सतखी सिंगजमई अमदि मसी अकोइबा मफम क्यादा पाक सन्ना उ थाबगी ड्राइव अमसु थौरंगी मनुंग सन्ना पांगथोखी तुंगदा लंबी सतपा मियामदा उसारा कयासु ओइनाम रोमेन सिंगना यनथोखी उसारा कया युमयुमदा थादुना युंगी अकोइबाबु असंग अमानतना थलहन्नबगी पांदमदा उसारा सिंगदु यनथोखीबनी हाइरी नहासिंगना लमयानबा इराबोट की वखलोल तुंग इन्ना सतलबा कांदा अफबा अवनबा पुरकबा ngangodabani haina Republican Party of India अथावले मणिपुर स्टेट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट सपमसा कंगलेपाल न फोंदोखरे लमयान भेजम इराबोट की सामकुन मापन सुबा मपो कुमोन की सरुक अमा ओइना मणिपुर पुमदा पांगथोकनखिबा इराबोट दे की थौरम RPI अथावले मणिपुर स्टेट कमिटी न सुसेंदुना कैसामपाता लेबा पार्टी सी ऑफिस ता पांगथोखरे पार्टी सिगी स्टेट कमिटी अमसुंग यूथ की थौपुबा सिंगना सरुक यादुना लमयान भेजम इराबोट की फोटोदा हाइकत लेकत तमदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा कमिटी असिगी वाइस प्रेसिडेंट सपमसा कंगलेपाल न हाय ngasi lamyan be irabot ki pokpa numit ka mari lainana irabot de ki thauram ase manipur amasung mapan gi state kya da pangthok nari lamyan be hizam irabot ki punsi wari amasung maha ki wakhalol da ikoina pungkhai pung ama wangang laga maha ki wakhalol khangba ngamgadaba nate haiki लमयानबा जननेता हिजम इराबोट कुंबा मियोय अमा हौजिक लैरंबा तारबदी मैtai amadi कुकी अनिंगी मरकता थोकलिबा सोबा कॉन्फ्लिक्ट असे यामना लाइन लोशन मंगमगनी हाइना सोशल एक्टिविस्ट वांगखेम सोभा ना फोंदोरक्ले वाफम से ngasi साम कुनमाबन सुबा लमयानबा हिजम इराबोट की मपोक कुमोन थौरम अमा इथाई खुनौदा लैबा सोशल एक्टिविस्ट असे युमदा पांगथोकिबा थौरमदा फोंदोखिबनी थौरम अदु द लमयानबा जननेता इराबोट की फोटो दा मियामना लैसु कत्तुना लुसिंगबा सिबि काइखोमनबा सोटकी महाकना हाय अखोई खुदिंगमकना इराबोट निंगसिंग थौरम कयादी पाकसना पांगथोकलगा जननेता असना पामलमलिबा थबक थौरम सिंगसी अखोइना पांगथोकतबा तारबदी थौरम असि पांगथोकलुबगी वहानथोक लैते हाइखी थौरम अदुदा कुंबी एसिगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी लाकबा मियोय क्यासु सरुक याखी स्पेशल कमांडो की कांगबुना खुलंगाकपा यावरंबा मियोय अमा फानबा लाकपनी हाइना थाजनिंगाई याबा थौदोक अमगा मरी लैनना खोइसाउनरबा लेकाई मियामना स्पेशल कमांडो की कांगबु अदुना तोंगदुना लाकपा गाड़ी अनि थुगाई खिबगा लोइनना गाड़ी मथक मखा ओंथोखरे हाइरी थौदो सिंग असे अयुपुंग 10 मिनिट नि फुरोम ताबा मतमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की खुंद्राकपम एसी की मनुंग सनबा खेवा फोरजुदा थोखिबनी हाइरी थौदोक थोकफम की मनाक नकपदा लैबा मियोय सिंगदगी फंगबा पाउ अमगी मतुंग इन्ना I-20 registration number na MN03A 5263 लोइनना registration number याउदबा Maruti Suzuki Baleno car amada tongduna lakpa mioi kharana ngasi खेवा फरजुगी लंबी दंगाइहाक अमुक थौबा मफम अमा दंगाइहाक अमुक खामदुना लैबा दु मफम अदु दा जॉब कार्ड की थबक सूरीबा खुंजा सिंगना उखी हाइरी मियामना सिंगनबा लैबदगी हंगलुबा मतमदा गाड़ी अनि अदु द तोंगदुना लाखिबा मियोय सिंगदुना मफम असिदगी ड्रग ललोनबा मियोय मा फानबा लाकपनी हाइना पाखुम पिरखी हाइरी मतम इकान कानदना लेकाय अदु द लैबा लानगी मतमदा खुलंगाकपा यावरंबा हौजिकना मनामसिंग थादुना लैबा मिसम अमबु फानबा होनरकपदगी खोइसाउनरबा मियामना कार अनि अदु थुगाइबा हौखिबगा लोइनना लंबीदा मथक मखा ओंथोखी कार अनि अदुदा तोंगदुना लाखिबा मियोय खरदसु मियाम अदुना खुद थाखी हाइरी तुंगदा मियोय सिंग अदुना मखोय तरेत सुबा MR की स्पेशल कमांडो की पर्सोनेल सिंगनी हाइना सक्ताक लखिबनी हाइरी थौदोग अदु थुकले हाइबगी पाउ फंगबदगी मफम अदुदा अहेनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग चंगसेंदुना मियामगी इरांग अदु लाक्सनखी हौजिक मफम अदुदा अहेनबा फोर्स ना ngaksenदुना लैरी हाइरी Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal Nasinduna Don't Miss a Beat Haiba Hiram Dangarang World Health Day gi Thoram Pangthokibaga loinana ECG screening lemna panghanbagi camp ama RIMS ki anauba OPD block ta pangthokre Swasth Nari Shashak Parivar campaign amadi Swasthata hi seba lisingani kunmanga gi manung sanna pangthokiba thoram adu maru oina
ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇꯦꯁꯁꯤꯡ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯖꯤ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ECG ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦꯟ ꯁꯟꯖꯤꯞ, ꯗꯦꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ RK ꯃꯦꯀꯣꯜ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯤꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ L ꯔꯥꯖꯦꯁꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की सरुक अमा ओइना स्वच्छ होत्सव सेलिब्रेटिंग क्लीनिनेस टुगेदर हाइबा हिरमदा NSS सेल यूनिट 1 रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामना सिंदुना ngasi budau tangleipung khubam oinamda lamtu sitsengbagi thorom ama pangthokre sitsengbagi thorom aduda Royal Academy of Law oinamgi principal Eleza Maishnam, NSS program officer Chongtham Sai Balini, assistant officer Chongtham Nganbi, Oza Singh amadi Mairoi Singh su saruk yakhi। मणिपुरी ड्रामा की खोंजेल न सही चामा मपुंग फारकपगी थौरम ngasi जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल दा क्रिटिक्स फोरम मणिपुर या स्कूल हिरू हनबा लेकाई इम्फाल न सिंदुना पांगथोखरे थौरम असेदा इनिंग थौ लेसेम्बा सना जौबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्य सभा डॉक्टर थोक्सोम इबोहनबी फॉर्मर HOD मणिपुरी डिपार्टमेंट DMU डॉक्टर Nongthongbam Premcham, former Director Educational Multimedia Research Center, Namathangsin Chief Guest, President, Guest of Honor, Oiduna, Thorom Haudoki, Loinana, Manipur gi masak nairaba miyo kya su saruk yakhi। Saknairaba ayiba Kabiras Moirangthem Rajenna, Chaliba tha asigi kunmapanda khanghaudana lekhidabada Thobal Writers Association, Khorjairol, Khut Marup, Thobal gi member sing asi अवाब फोंदोपगी मिफम अमा लुप असगी ऑफिस ता पांगथोखरे लुप असगी प्रेसिडेंट लेसांगथेम बीडना प्रिसाइड तौदुना फमखिबा अवाब फोंदोपा मिफम अदुना लेखिद्रबा कबिराज मोरांगथेम राजिन गी थवाइना लाइरम लेलदा इंग सिगना लेरुनबा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना थोंगनिखे अमदि लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाब दसु सरुक याखी। मखा तारपदा इंग सागी पाव मुक लोबिरसी। ICAR Lamfelpat ki Agrometeorological Field Unit Amfudagi pirakpa ngasagi report amagi matungina ngase Manipur da khwadi sabagi chang ngase Celsius degree 39.3 oikhi khwaidagi ingbagi changna Celsius degree 19.5 oikhi nungsit tayawba ising manil gi changna ayukta chada marifudraga mathoi amadi nungthalan sada humfu oikhi ngasi chukhiba nungjugi changna millimeter sinoni। अरोई बदा मरुई बपाव मुकन पिजरी। मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भालाना लुचिंगदुना ngase lengakna sinduna lamyan behizem birabot ki samakun mapan suba mapok numit thorom pangthoktuna lamyan ba sigi mafamda awang bathak te kai khumna utkhre। सिनकुकी नार्को टेररिस्ट सिंबु मणिपुर की तांथोपगी महुत इंडिया लेंगाकना थेमदुना थमलिबा सिगी नुंगी ओइबा वाहनथोगदु लेबाक मियामदा मयेक सेंगना खंगन बियु हाइना लिंटोकी कन्वीनर लाइस्रम सियाम खुमन हंगलकले। lamyanba irabot ki wakhalola madi mahakna leibag asigi damakta loramba thodang sing ngasigi mirol na chama da chama matung inbang ngamdrabasu khara makhai di thamoi sing na tawba ngamna bo honamina se haina Rajya Sabha gi MP Lesemba Sana Jawbana miyam da appeal tawrakle। amade civil dress da mi faba lakpani haiba security force sing na tonglakpa car ani miyam na akai atoi thogan khibaga loinana mathak makha on thokre।
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ISCOM ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ